101.9 Bright FM. Friends tayo. O hinduming Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, ting baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. Ting sablang pisang panampong ding bisitas, ake kang delawan o Virhen amaslag, ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metula lang dakal ke kapasalamat, kasalpan tayanan miyunlag milaplap ing pamikalukot agad linagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng ahus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Maya pa bengin ng Diyos po kay kayungan, kakalaguran mi, ring kaparaming magdebosyon kang Santo Cristo del Perdon, ni Caridad, at King Virgen de los Remedios. Ini po Father Joselito Vital, among talk, ning Nuestra Señora del Carmen, at makayantabi kayo po King DWBL 91.9 Bright FM. Ing radio station ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Malaos kayo po king kakatamang programang Incrusada, makaparikil king kakatamang debosyon, king Santo Cristo del Perdon at king Virgen. Iti metong yan namang pong paralan ning pamikasan metong tamo king mabilog a probinsya at Archdiocese ning Kapampangan, king kapagmasusyan, king kapat aralan at 50 anibersaryo ning panyatang ng Kristyanismo ket tilalawigan Kapampangan kaniting banwa. At masaya tampong masaya ngeni, mas lumalam niya po yung kakatamong pamagdebosyon, king kakatamo pong Virgen de los Remedios, ang po ka Santo Cristo del Perdon, uling kaya tabi tayo po ing masipag paris priest na po ning The Lord's Ascension Parish. Istuya mo? Wow, istorya. Malaki kamali ko. Makilala kayo po among? Maya pabengi po, kay kayungan po, mong Ding David po. Nung bisa kayo pong formal, Father Conrado David po. Among Conrado David. Parish priest po ning Lord's Ascension Parish, Pamaytas Banwa. 26 years na king pangaparokya. Pangaparokya. Pero yung pangapari mo? Ay, ako. 31 years, mag-32 ko kanyan king December 32 11. years. Wow. Kasing edad kayo po pala yung pangapari yan. Wala ko masyadong pakakatuwa. Sabi na po nga mong nanding pamaytas sa banwa. Kaya kaniti po kong kaurasan hindi, mitas tampo banwa. Uling, kaya betaya po yapong ding. Niya po. Sinabi na po Mother Teresa, our vocation is to be beautiful and must be full of thought for others. Ingi katamo pong kayang tabi pari ni Ader Oriented ya po. Kasi niya pong seminarista kami. Pointin dyan, ding ega na ganang habeming seminarista. Burida po, may-assign la nung nukar niya pong ding. Oh. Kaya pin po, king kebaluan ko po, karing dakala may ngayaring pari, dakalya po ay inspire yapong ding. Oh, talaga. Makuno ka lang po din maging parokyayo po. Mumuna
King Holy Rosary, ang house na pala Kapampangan niya, Opo, Santo Rosario, Rosario. Paris, King Bulacus, Masantol. Magbangka kayo po ka rin. Oh Among. yes, tanda na noon yung panahon ko ka rin. Ala ka nga kakita parulang, puro sila nga Nelsi. Mabangka po Oh na. yes, at kay bata, pache pupunta ka rin chapel, ang po pang nanoman activity mo, yung gagamitan mo talagang Bangka po. transportation, bangka. At regular itang potang magmisa ka, ali naman regular, at timpami katagon na magmisa ka, makasoso ka bitis. Kanita po bang bala mo, ikit da ko po kanta niyang bala mo ding pariking danuman po tang kayo magmitla po na. Yes, yes. Kahit Balang kapilang po ito. adwang beses pabanwa. Magmit kayo po. Yes, may kaklase kami kasi kanita. Yapong Alex at yung Malusak, Malusak. yapong Dixie at yung king Kaingin. at Yako. Ating kami nga usan breakfast club kanita. Pache simbambengi, metong karetang simbambengi mi kanita. Abe kami Breakfast club. Breakfast club. Nanong ulam yung kanta mo? Ay, Emma. basta, magmayabang yung metong apari kanita. Emma pong paro na mo. Nung ating kang bisita, pero nung ala ka bisita, kasi Sanila po na. wasan na kasi ka rin. Plus, ang papaitang Holy Week katang bisita iglesia. Magbisita iglesia lang po kanta. Yes, Daluman. walang lang mamisita kaya kami. Di kami namang mamisita Opo. kanita. Kaya pong diksi ko po kanta, kanyang higit na kayo po. Oh, Kaya sabi ko, ot kaya rin pari, ding seminarista, pumunta lang ka nga pong dinga kanta. Siguro uling king parokya, yapin itang karetang atlo, yung medyo mas manawang bagya kanita. Aliwa po, uling kay kayo, amo. Talaga? Uling ako. Kaya ba't po kaya rin po kayingin, Bulacus, no? Ano kaya po miras? Miras ko kanita San Antonio ning Lubao. Ito, may kapuntahan ako naman ka rin. Talaga? Pero lagi da pong kayabe, pero yak po may assign kay kayo. Mga kanita. Pero ding kaluguran ko, lagi la pumunta kay kayo. Di pong Aris. Yan. Wow. Maging friend yula po na. Wow. Sese yula. Wow, mga At hanggang ngeni. Wow, tutu. At hanggang ngeni, idol da ka pong ni San Antonio. Talaga? Makanya po kakaya mo. Nang kasim dyan, pero iya pong panalok yan daring tao. Kaya rin na po San Antonio mong. Miras ko kanita kay Niking Kalulot. Kalulot napin po. Wow, San Vicente Ferrer. Opo. Ikayo po may malik ka na ako na. Wow, tutu. Administrator ko po kasi kanta. Kaya ba't kayo po na. Anya pa nito nanda ka kanita. Ay, ali po. Ali, makandyan tabong. Anyang karatang muwa kalingon na ako ding tao. Aliban po, eko po man. Makanya po ka-inspiring niya mo. Kaya ba't po kaya Rio ka rin? Miras ko kanita King Santo Domingo, Mexico. Atin pa Santo Domingo. Wow. King pong Mexico yan, kitang malapit Santana. Yes, malapit kaya kayo. Opo. Kay ba't? Tiyona ako kanita King parokya ako ngayon, King Lord's Ascension, King Lord Sites. Lima na kayo pong parokya mo? Panglimaya Lima ngayon sa Bulacus, San Antonio, Kalulot, Santo Domingo, Pampanga. Bilang parokya. But before that, siyempre, maging chaplain tamo Opo. AUF. Pero nano kayo pong parokya mo? Ba't ko King Santiago Apostol, King Betis. Betis. Ay, yapin po atayong lugar daring peka markaldiling pari. Sasabihan daw. Oo. Nung eka ka no karpintero, pari. Mga tayo po ita. Oo, makanita ita. At tutupi naman karing kaputol ko. Dakal kami po may kakapatad. Karing labi kang meto. Paritak mi mo. Karing anam malalaki. Ring lima, karpintero at metong pimpari. Mig-start po yung vocation nyo mong tambing ng seminarista, nights, mga nano po may umpisa? Inga matutumanan. Pinitang bisa akong maging AS o batal or Knights of the Blessed Sacrament o batal akong darandaman. Kung ano makakilala. Pati rito nga, anyapin kanita siguro ing mega may gumpisa na. Kaya ba't ating pangkapatad madre kanita? Dapat ngayon ing makaluwal na makanita. Pero alas mong karing parid lang kapatid madre niya. Makanita. Kalupan ng nga pong fair na makanta. Piyapong fairnet. Taga-Betis siya naman po niya mo. Taga-Betis mo naman ta.
Karakaldang Betis ni Apong Ambo. Apong Ambo. Apolino. Betis siya Apolino, po, yes. Ay, karakal mo. Medyo dangal bagya. Hanggang ngayon pong kasalakoyan, timpa mo rin po. Ating seminarista pa mga taka karakalding seminarista. Puro lang Betis na po. Mga naita-ita. Kay ba't, anti mo po itang pamagdebosyon king Birhen, mag-start po ita king kaya na pong parokya yung kanta niyang magpari kayo pa mo o niyang yan ang pari? Pachecho ka kasi king Betis, mas deboto na kaning San Jose. San Jose po. Bakit po mo? Karpentero Kaya pin po pala po prosesyon de po San Jose ka rin. Yes, makanta. Kaya ba't makatay dya ing Birhen Maria, makanita. Bala mo po banda Florida, mas kilala yung San Jose. Po, kaya ba't bala mo Betis pala San Jose. Oo. Tatay niya ang Birhen Maria na. Actually, ating meto nga celebration, Easter Monday, it is for St. Joseph. Easter celebration as a carpenter. Balang po celebration dyan ding tao niya kasi po rin kalpentero lang. Yes, makanita. At yung pinakamakabang prosesyon nita. Makanta. Kaya, na kayo na. O seminarista na. Kanita na siguro. Ay ako nung akong kutan na pari Opo, na. kayo po. Pari na makanita. Sa bagay po kasi po ita magpari tao mo ngayon sa akademya. Particularly, ka rin at si Pindeng Kabete kan Birhen de Lourdes. Pero particularly, Birhen de los Remedios as a priest. Maganda po. Oo. Kasi karetang 5 kong parokya assignment, within a year, datang niya yung Birhen de los Remedios. Kaswerte po na lagi ang aksyon na magrasya na mo. Pinitang bala mo sasabihan na kanako, a pat on the shoulder. Go on, makanta. Makanita. Kaya ba't kanita laluntoding retang maliban ka retang dating officers o sadyang officers, kaya ba't datang retang bayo pang officers, ang retang dakalataw, so manakit kang miyayaliwang tao kanitang pong kaya gana-gana. Kaya bala po palang parokya ay di na tayong Birhen Within a year. Within a year. Nyabi magtaka ko yung Lord decides. Alam, tutugyan ka ng Birhen mo. Kaya pin pala, kasi po babasan ko po ding programa yo, King Birhen de los Remedios, King Cruzada po, at no pong kasanting, mga pamulala ko po kasi talagang pigsa dyan nyo po. Anti mo po retang kita pong Cruzada. Nino pong in charge King Cruzada? Anti mo po ngayon at yun yung Birhen kaya kayo? In charge King Cruzada, ngayon ilapin ding Caballeros de Cristo ang popang Damas de Caridad. Ila pa mo ring manimuna. At wala pa naman ding CPC. O ning mamantabela. Baka nita, dening CPC, oy parandam yun naman karela nung makananong susuyo. Ila naman, atin lang chance na nung ka rin, makasuyo mo naman. Kasi yan naman kaya gana-gana, makasuyo mo 1 year or 2 years or for the rest of their life. But nung bisa kang sumuyong 3 days mo o 1 week mo, kini sumuyo ka. Balang po share din leadership na po. Yes, makanita. Makaran nyo pong pinili reta mo nung CPC ang pong PPC. Actually, sabihin na rin kahit mismo ding CPC, manintun kayong tao, Damas de Caridad, Caballeros de Cristo, na pwede na nung ka rin manimuna keng kakatamong krusada ngayon. Nayantabayanan nyo, pero ila ring manimuna. Ingge, wami kanita, niyang may kapamili na lang, di na milang orientation seminar, kanita. Nano yung kapaldugana, makanta, yung historina, makanita. Ampo nung nanong nanong tutok na, makanita. Kaybat kanita, pati naretang nanolaretang committees, makanita na pwedeng kayan, nanolaretang i-prioritize. Kaybat ita pong pinaka-objective yo, bakit ila pong kingwayo, detang bayong rin leaders? In pinaka-objective mo, nung iyapin itang
pwedeng i-share naman in kasuywan, makanita. Shared leadership na po. Oo, makanita. Not only that, bakanita mo naman, iyapinitang, pwede na manakit kang aliwang paralan ng kasuywan. Kasi Opo. putang nung anti mo, iyapinitang retang panahon da pa retang makanyan. So, yan ito. Pero ngayon, bayo yapin naman. At totoo naman may nakit kang bayo Naman po mo. na. At saka kayo po maamok na itang uling bayo la. Oo. Bayo mo namang approach. Oh, yes, Kaya definitely. bayo la po rin programs na po. Yes, makanita. Kaya pala, pota po damdaman nyo po ding masanting da pong programa. Para po kareng bisang makisan metong kaya katamo pong pisasabihan o kaya deta pong bisa mag-greet. Pwede kayo po mag-text na po. Deni po din kaya katamong numbers sa pwede tampong i-text. Kim pong Globe 0915-954-1303. Kim pong Smart 0918-351-8282. At Kim pong Sun 0942-357-4268. At makalive taon po ngayon yamong kasalukuyan na po aking pong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. O kaya po, pwede kayo mag-visit king www.facebook.com/official.asfradio. Kay ba't po ta pong mag-comment la o kaya mag-greet, pwede din pong banggitan ng karelang parokya at makanyan mo naman po yung karela pong Paris Priest. Ne po. At mag-break ta pa mo po, pagkandaman tayo po yung mapil na paganaka, ang po yung kantang Bapo Reina. King kapag masusyan ning kapat-aralan at 50 anibersaryo, ting panyatang ning Kristyanismo kay kakatamong lalawigang Kapampangan, kaniting banwa, yatad miyang pasibayo kaya kayo ing metong a programa, banlalo tayang abalo at apakamalan, ing pimamanan tamong debosyon, king Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad, keti king lalawigang Kapampangan. Agkatanda kayong pakiramdaman niya ing programang ing Cruzada Season 2. Balang Martes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, keni king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Apanalbentaya naman iti king Facebook page na ning Kakatamong Radio. Kapamilatan na niti, lumalamsanang lalo ing kakatang debosyon, amilapit kakatamo kang Jesus, king pamamilatan ning Nuan a Virgen Maria. Akayantabe taya kaniting programa, Reverend Father Joselito Among Tok H. Vital, in charge ka information ng Cruzada, Reverend Father Jesus Among Jess G. Manabat Jr., ing direktor ng Cruzada, kambeda rin kakatamong kakaluguran king Cruzada Permanent Committee. Bahapurena, pindunan ning pakalulupa. Bahapurena, biyayo mo panaligan di. Bahapurena, ikang ausan mi, iking pepalakwana anak ng Eva, pangisnawan mi, naralungan mi, mga tatangis kening karenaning luwa. Namunawari, o ke kaming patulunan, baliktan mo kami, matang mapamakalulu. Bahapurena, kanakan mo kami, potang matina keking sepunaning biyemi. Ipakit may Jesus, ipakit ke kami, ing bungang kanwana ning sepunaning
Magbalik ya po yung programang Inkrusada kay King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Bali po maka-inspire ya po ding programa na po diapon ding kasi po metong kareng sasabihan ng among nandin detang bayong approach gayo po na. Nino po maging inspirasyon kitang bayong approach sa inyo among? Actually, iya ba yung approach nun kaya mo, retang pinansin mo itang sinabi ng apong yung Bishop Guerrero kan itang sinabi ng dakalapangadi kulang charity, Opo. keti Pampanga. Pampanga. Kay ba't ang ngawsta pa mo ngeni king Santo Cristo del Perdon, Santo Cristo del Perdon, y Caridad, makanita. In charity. Kay ba't na susuga niya pangapon dong. Opo. Sabya na po na metong kareng flagship na yapin ining krusada. Kay ba't in atyo kareta king lamak. Anyapin, bate tayo tutukan iti nga nung makanita nga titukanin nga yung dating obispo ngening obispo at kay batanita pati lagyo na ning Santo Cristo del Perdon yayabe da ni ing Caridad Na po, charity. o bate tayo dinan pansin. Nalamurat ang programa yung pong ating charity, hamong. Makanining gawa, munang gawami, iyapin itang, sundo yung pangadi. Pero maliban king pangadi, nung ating magsalita, inggawan tamong ngeni, iyapin ting pamagsalita, tungkol mo naman king charity, nga ang makanita. Inggawami, iyapin itang first di nang tayang subtitle di nang tayang team in kaya katamong krusada kaya katamong Nangipin team yun, hamong. Parish of the Lord Ascension Crusada 2022 pero called to service. Call to service. Kaya called to serve. Opo. Kasi masanting yaman tang call to serve pero ating kami sang ba't may ako siyang call to service. Kasi pati namin call to serve dapis pwede kang mag-serve through liturgy, call to serve through formation. Pero kaya kami called to service. Buti sabihan, called to ministry on service. Deta pong service part ne po, konkreto lang ne po. Makanita. So, inggawa mi kanita, iyapin itang makanyalaring talks. Tungkol laking krusada and service, makanita. Masanting gawan bang tayo magkasakit ating kami kasing speakers kang seven last words. Opo. Retan Yung Holy Week po na. 21, 22. Piya ben mila ikayong mami. So kapilala po mami talk din namong. Before the mass, 1 hour before the mass. So bala pong lugar pupunta landa po ding mundo. Yes. Magsalita la po. Kasi pagda. Makanita. So atila pong formation bayo po yung misa. Yes, makanita. So in karela po, king karelang parokya, elang po mga di, ela sisimba, ela magrosaryo, anya pa pong formation. Yes, makanita. So detang formation kanta, didiscuss na karen tao, balang agkatandala na sumuyo ang po mag-serve. Yes. Makanta. Called to ministry on service. Anyapin called to service, makanita. Sa bagay po sikat no po kasretang kain po king liturgy ne po. Kay bat formation. Yan po itang service ne po. Makanta. At iyan metong ya karen kaya katamong po focus. Penitensya y caridad. Opo. Makanita. Kasi po nandin hindi nga bak may katanggap un text. Sabi na among makana niya pong magdalang lamak ing birhen na. Pakana niya kan magdalang lamak. Timopoy kayo mo, no kung kasanting din project, yung program, no kung po may nibat itang pondo yun. Muna kasi, ketang lamak, nung physical yung pisasabihan, detang ating manibatan kasi from the other parishes. Other parish. Timo kaya kami batya Santo Cristo del Perdon Parish, Villa Julita, Mintala kaya kami. Apong Angel at parokyano sa dakal pong salamat tandanan mo. Amig dala po lamak. 39 bags at 25 kilos each and 130,000. Ay, 130,000 pesos.
Yes, Hey, makantaya ka. Pagkalakada po na. Oo, mga kanita. So, itang abiyasa kebit da pipit na. Pero detang kay, detang... Dito pong pondo. Detang pondo, detang damas ang popang kabalyero, sinyang may pagpulong la, ingapi sabyan da, iapin kumata naman siya 10,000 each. Kasi pito kaming communities 10,000 each, so 70 nga ng mga napamye ka rin pakakalulu. Opo. Detang 60 nga ng mga kanita, ila rin kaya katamong balamong seed money for Lord's Ascension Scholarship Program. Bakit atin yung short-range plan at yung long-range plan? Oh. Kaya ba't, ila ring batking Apong Angel, parokya na po. Pero nitong mismong damas sampung kabalyeros, ihapin itang balo da nanungno ka rin in priority project, karen pa kakalulu. Ito mo, magmustatabo kitang short term. Nalala po itang short term. In short term, yapin itang gamit maliban karetang binyan ng Apong Angel, deta mismong ilang mismo damas sampung kabalyeros, maragula portion katang karelang pinyawad, dapat miras ka rin pakakaluro. Itang short term, like, dapat panandaman dering mismong komunidad da. Like, timo, meto nga masakit, magdialysis, muna manadinan forever. Pero, kita mo mang potang daratang Chewing Birhen Karela, itang metong muman session na nitang kayang Lilibriye po. mga nita. Kaya ba't, ning misa, so itang makanyan, pwede na nung ka rin numagasma ka. Diyan metong inhaler. Di din niyo po makanta. Kaya bela, itang metong iapin itang atimo itang karelang bali, kailangan mangailangan niyang samasanan. May naman nagawa itang kalupan ng metong parokya, metong Yung bahay bali. pa rin po. Uwa. Nigirigahan lang meto nga bale. Pangadwan po anong bale yan. tutoy ka. Every fiesta. Kaya dapat makiramdam lang po ding yakatang PPC. Yan po CPC. Yan kay pisasamsaman do rin pera. Kung irabalo, nung kalal mag-outing. Pero ini, pagwalang bale. Yes. Ikayo naman po magkumpuni kayo. Yan po. Ating kayo ayusan. Po. Kasi nagula pera reta kaya kami ditak mo naman pero pekikwanan na kaniti mo mang pamandalo ng Birhen ating tao na panandamana na dinina na akong regalo ng Birhen. Elwa mo uling medinan kang abiyas nune atin mismo na penandaman mo as short range plan makanita. Kasi kabang at yung Birhen. Opo. At least na mo itang magdalayang lamak, magdalayang regaling Birhen. Penandamandang at suya. Lalo na po retang pakakalulong po simply. Abe kami, ada po na. Binisita na kami, dinina na kaming regalo. Ketang madadialysis at least sabiana. Yang metong mo man siya. At least mo. Kabang at suya. At least kabang at suya po. Kabang at suya, mga nita-ita. Penandamanda po na. Dito naman pong long term. Long term kanita, yapin itang detang mitataga na 60,000. Ila ring gawan na seed money for Lord's Ascension Scholarship Plan kanita. Pwede na kaman kumang pattern kalupatan keng kumakaking sakop o kalupatan ng aliwang politiko. Kuanan may itang pattern da. Kaya ba't na nita, nung definitely ko lang lareta, anya pinimisip kami nung ating dalo Birhen, ba't pwedeng dalo ng ginong mitas banwa. So, bayo in kayang nobenaryo, o di kasi pamuntaya ka rin chapel, kaya ba't nanita, na naman prosesamanta ka rin, ila rin pa niyang dag. Pani puntala po na. Oo, makanita. Pwede mo naman ka rin ng Pasko, ng kaibisa kang mamye. O pwede mo lang nga din. O nung sakali man, nung sakali may swerte ko, o pisa akong sumaup nga ang makanita, o di pwede. Keng sakop, sasabihan ng Apong Kenneth, nung ating kang 2,000 nga ng makanita, pwede na kang makapami allowance keng metong kaya. So, pwede mo naman. Sakop itaw, Paris of the Lord's Ascension niya ita. O di kasi makasapa dyan makapanano mo. At least at nila pong short, ang po pong long term. Wow. So maliban po ka rin ating papukanta.
Basta yung sasabihan minamo kanita, more, nung karetang pakakalulo, yes, sana ing magumpisa ita, makanita. At least ketang materially. Retang aliwa kanita, retang spiritual kanita, na pwede na nung do ka rin ing punta, atyo yaman yung birhen, wala yaman yung birhen, pwedeng punta lang laretang masakit, makanita. Opo. Eta makapamye ayuda, dental mission, or medical mission, pero itang pamamunta mo king masakit, siguro panandamanin ning kahay. Panandamane ning tao po na. ning tao ning kaparokyan kalupan ng hapong winning Opo na. o manta alayang medical mission nagagastos man or dental mission Opo. makanita alayang ayudang makay pero mas Opo. panandamane. At least po ita pong spirit na makarande pong inumpisan ne po. At pa mo rin, nanti mo po itang pamangadi, kaibat po itang pamanyaw, pumila ko na Wow. itang charity aspect na po ng krusada. Wow. Manatili pa mo rin. Oo, makanta. At ngini, ing mabala mo pa-prioritize, iya hindi dinan pansin. Anyapin kukutang mo ngayon ka rin, alwa mo itang at anong ating mengade, ating megay, ali, ninuring sinopan yun. Wow, opo. Tsaka kaya mong alben mo, kayo po, ma-highlight po kasi retang maliliaring yung masanting, na karing parokya, na kay chismis, makain karing marites. Pero yung masanting, ati mo po itang abanggit yun niya, pong wini na po, itang alam pera, alam pondo, pero pwede may parandaman ding tao na atyo nga pong Ginoo, atyo nga pong birhen kasi karing pamamasyal na karing masakit. Every first Friday mo, gagawa na po ito. Yak po sibo kang kumisanta niyang Holy Week. Kapagal po pala ita. Maliliw ka. May kadwa po ngaldo. Ot karas na po ning Holy Wednesday. Papagal na ako. Sabi ko, yapong winin ko na kaya ko na ning energy na. So, pasahop tamo mo siguro ka rin kaya katamong religious organization. Makanita mo. Itang spirit na mo. Wow, man. O itang nga manuan muna din mo. Itang agangalakang pondo, agangalakang pera, importante, panandamandang at yung birhen. Oh, wow. Ang apong wini, panandamandang at yung apong Ginoo kasi papasyalano po ding masakit. Diba ting friend tamo, bale naman. Bale. Kapuha, imagine ta. Maya Poras, Oh, Maya Kakapong Poras. Aris, ang poking Oh, Nuestra Señora de la Merced, kimpong bahay pari. Lampas siya kanong 100K to. Ikit kayo po itang midinan bale, may manguli sakya po mo. Itang, kutang ko kaya, mag-serve ya pisang banyan na ako. Balaan po meron Oo. ka rin mag-serve na po, kay ba't medyo simpleng biye, pakakalulu. Pero, anyang ikit niya po yung bale, tinerak na tinerak. Yak mo kayo ngayon tindihan yung terak na, wali pong bandano po katagalugan. Po. Oo. Pero, at according to him, pangaduhan niya pong balita. Wow. Yeah. Itang mumuna ya pintang niyang pidless day itang itang kataking pinak. Opo. Itang Maria Itang King maragula Wow. image na pong birhen. Ali pangaduhan niya pong balita mo. Nung magkamali, pangaduhan niya pong balita. Kaya pin po, sinabi mong pisang balada, sobri, na po itang mag-solicit. Edda po balo, dakal po palang programs kareng parokya, aliwatang asistansya na masakit. At least panandamanda po itang charity aspect na po ng krusada. Sana mas dakal na pa po ding bisitahan ng birhen. Ne po. Kasi ini po yung pamiliwata mo, ne po, king kikata mo, king archdiocese. Awari po ding haluang shrine, pupuntalan la. Wow. Ing kikata mo po, Yang yung mabisita. mamumunta. Ne po. Anti mo po kayo mong, itang, syempre after na ni pandemic, kay ba't minunayin dili kaya kayo? Ano pong penandaman niyo po? Ako napin kaya ka, nung may kumpisan ka na akong debosyon, nuli na ning King Birhen de los Remedios, at nung sakali, at niyang magtaka ko, ihapin itang, o patay na ako pintalang kaya may muna akong banwa. Ngini, siguro kay ba't na ning ngining pandemya. At ba yung, kasi bala mo, metod eh. Opo. Bala mo, nung yung parokya, kailangan niyang i-reboot. Ngini siguro, nung dinatang niya yung first year ko, pero mas kailangan kay ngayon yung pamag-reboot ko. Opo. Anyapin, sabi ko, niya pala yung dinatang, uli na niti. So, lakwas may raguling kasalpantayanan.
kay ba't inantabayana na pa, nanungdo ka rin uling magributpin, Opo. magreorient, ihapin itang dinatang ya, bala, ding sisimba balang pagsimbang bengi. Maganda po. Mm-hmm. At considering po, siyempre mong kami po, baryo kami, Pulong Masle. Kaya kayo po, banda na yung city yan, po. Dakal pa mo rin po pumunta. Din. Atin po, balak mo, Lakwas na retang ating pamuring barangay Lakwas na Opo. karetang barangay, I tell you, bala mo simbambengi kay ding sisimba. Ding sisimba Ating niya pa mong aldoldo mise. po. Dakal sisimba po siguro. Oo. Tanda na mo ngayon, papapalit ko, bakit ang tawag Ay, thank you po, mo. Kaya na pong karagula regalo na talagang Angel. pepay tas nakatamo po ba no nga pong rading ka rin kayang kwento. Lalo na po tungkol king lamak, po. Wow. Balata mo po kasi itang lamak part, itamong material, po. Pwede mo rin pala retang emiyakakit pero panandaman mo, po. Yapin tang tetama nun nyo pong short ang po pong long term program yun po para king panyatang ng birhen. Ngayon naman po, anti mo po ka rin kayong bayan leaders, kung po magkasakit ka rin, at ito pong damas ang pong kabalyero. Actually, ing masanting na ninggewa na ning linubla rin ning damas sampung kabalyeros. Nung ating frontliners, dating sukita ng officer, ngini ating kang balama mo second liners, Opo, opo. servant leaders. Sobre nang sabihan, may dagdagan laring may dagdagan laring sasaw kasi may opportunity na nung doon ding haliwa malambat na labis ang sumawap kaya mangailangan lamang pamikatagon. Opo. Now is the time. Now is the time. Kaya but, siyempre, yung ditanging birhen, kanta kami nun ng sinuyo, ada po kanta niya, mga potang balikan din historing karelang kasuywan. Kaya not only that, kabat bayo pang approaches, makanita. Opo. Retang, ning misan magtaka ka, o ba't may ngabit yung maragula tarpulin kayo? o ba't makanya laretang karelang kayo? O ba't makanya ning karelang gagawan? O ba't at dati da nang gagawan din katamang officers, pero may dagdagan pa, Opo. makanita. Siguro po din nga, corporate la po na. Ating pong makanta, may nibala ka rin corporate, manager, makanta. Definitely. Atin Kasi ning bisan kaila po, retang kagawad la po, makanita. Talagang. Na kayabe, makanita. At least po talagang bayo lang Makanita. O din naman pong, siyempre with due respect naman po rin PPC yan po, CPC na naman pong panandaman dareta, yan naman pong naman po bala mo, may lele, hali naman po na. Ing image mong gagamitan niya pinitang palakaran nyo la. Pero potang mitatong banala, sapuan nyo la. Makanita ita. So pandala po na. Opo. Actually, yung matutuan, ilang pikukot, advisor la. So, bala mo nga image mi, yapin itang papaglakaran niya yung anak magtatala Opo. niya. Kabang lalakad niya, ko paboren niya. Pero potang mitotombane, to the rescue kayo, makanita. Pachemig kulang lang, hikay pa mo rin yung Opo. Ayapin po yung synodality yan, mo. Yes. Agdanag ng pamaglakbe. Kasi siyempre, kumbaga po din katamong sane. Din katang balang po batikan lang, po. Oo, Ding mga ta. PPC, CPC, sane daw po din. Kaya baratang bayong leaders, bala mo po peluban tala, kaya ba't antabayan daw maglakad, yung pamaglakbe, po. Nyapin yung kamatutuan at sula pa mo rin. Eno man mawala rito, syempre. Elaman meko. Pero at least ngayon atin lamang Kayan kayabe makanita. Opo. Kaya ilang manguntak yung pari, ilaring mag-serve, ilaring libu-libutan, ilaring tatangga, ilaring manatad, etang amanong pamanatad, amanong pamananggap, karelaya, ilaretang mimisip nung ninoretang mamutang po. At mo po rin, siyempre, I imagine ko po kasi uling city na po na. At mo po din, kayo na kan makapaglosaryo la naman po. Keretang kanya-kanyang time da, Opo. makanita. Ketang time da. Ay, kim parokya kasi atinya pamuring barangay, atinya pamuring ka-subdivision. Makanita. So parang ngayon karening adwa,
akarening atlo, barangay langan. Anyapin makanya yung pisasabihan. Karening sasabihan tamong subdivision, kay ba't na kanya ning metong subdivision la, anyapin, kanita mo pa mo abalo itang karentang subdivision. Yung subdivision ng po rin barangay na. Owa. Pero eretang ken barangay, makaniting maging garanasan. Atlong barangay sila kanya, kaya ba't tutugay kanya subdivision sila. Potang kayari da si kayo kwento kay Itang call to service. Potang kayo mo kanyan, datang yung panahon, detang kabalyeros, potang kayo maging lapo kanyang EMDC, makanyan na. Oo naman. Magkabela po yung family and life. Santing oo, po na itang at least bayula po. Na kayo Makanita. makapag-inspire na pangalawang taong Oo. Makiabe. Kimpisan ban kasi nang bisan yung nagkay magkasakit wala mo lata mong program para second liners. Makanita ka. Dapat pa siya pintalan may pinitan dapat tatango niya manganta. Whereas, nung gawan tamong makanini, iapin tang posible kang may ka second liners. Other projects pa, makanita, na tamo mapalyaring piyesta yaman o mapalyaring metong yaman activity. Pwede kang gawang palamo mo committee de pisteos, kung makang ad hoc committee para time na makalubla. Kasi mayan lang tango uling 3 days mo eh. Opo. Pero patsaburianan to. Ilan pinaring Detakantang ilan na po manatili na. Oo. Kalupa na nitang, nandin ulit may ewari pa sa St. Vincent de Paul. Kaya ba't na nita, Ladies of Charity. Manwala kitang asawa na nitang metong Ladies of Charity, asawa na diyang lalaki. Auxiliary ka sasaw. Abawapi naman nga akong mga nita. So, bandang tawli, akit mi, at ining time para lungob. Opo. Kalupa ko siguro inyang high school ko bisa kung mag nights ala akong opportunity. Alam pong opportunity na. But this time in Birhen may ganyang opportunity baka nita. Dati po makabuklat mo puso na kasi pa mga di kay ba't isip, formation, ngayon po pati gamat. Ganaga makabuklat na para po king krusada ngayon na po. Kaya dakal metong pa po makikurious ko mo among. Timo po kareng village, makapag-procession kayo rin po. Kareng Right now, subdivision, timo rin po. right now uling uli na ning kaya katamong uli na ning kaya katamong sitwasyon ganyan. Pwede. Pwede na po. Pero dati po mag-procession na laran, mga yan kareng village. Uwa naman natin naman procession king village. Baka nito. Yan pa kasi may parokya natin village mo. Puro lang baryo po, sityo. Deta nga liwa akong mga latila mo, pero ating procession. Ating retang ka na kung kilala rin ka na kung parokya na subdivision. 1, 2, 3, 4. Atin lang. Aboy, yung aga na po niya misa mag-meeting tarya mong daw. Sabi na, dapat dalami mo naman yung WRC, ana. Uwa. Or sa kopya po ita na. Uwa. Anti mo po rin mga regol kumpanya, ayag ka sila po. Ating kung misa kanita before pandemic po. pero ngeni uling misa nila paketa ng misa metong corporation ng misa na siya paking main. Waling alwa pa po setup talaga na. Pero magumpisa na lang pa si Bayo kanyan. Ante mo itang metong mag-start ni. Actually, adwa mag-start, may balik na laketang dating kay. So, ini po yung krusada na po. Balata mo po, kabudya mo pa magrosaryo, kay ba't pamamiya bulaklak, king birhen, dakalya pala programa. Oo na po. naman. Itang charity nga po yan. Ngayon po ba itang po mag-break pa si Bayo, pangadyan tayo pa mo po, iyamong, iya po yung manimula kaya katamo, pangadyan tayo po yung panalangin, king Santo Cristo del Perdon. Manalangin. O Jesus, sa may pako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning igpam. At dininansi ka na ni Banal Espiritu, adwan mi ing pakiramdaman mo ing panalangin ding taong manigapu,
at manyawad kapaldanan keka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Iti adwan mi iti king lagyumo, king kapamilatan ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Mag-break tamo pong pasibayo, pakandamantala po ding mapila na paganaka, ang popoing kantang Bayong Eva. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-accouaccount name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasana kayo sana, tingke kayong ganaka. Bayong Eva ning Betulelanga, kami balita bayong kanwanan, balita ning anghel, uling kekantengwanan, manwami bukladya, nyoming kaligtasan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, napatalipan ng Ginoo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, amaling que kami bayidia aldoning kaligtasan, Jesus anak mo, kang sinalpantayanan, ikaw o Maria, biyalimbawanan, lalamnaaning krus, kayang tengalan. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Magbalik ya po ang programang Inkrusada kay King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Sabi na pong Leo Tolstoy, sabi na, the vocation of every man and woman is to serve other people. Yapin mo naman po iting hamon na po ng dati tamong Arsobispo na po Cesar Maria Guerrero at ngayon po yung kakatamong kasalukuyan na Obispo, Yapong Dong, yung lagi na pong didin emphasis kakatamong Church of the Poor na po. Yes. At di din tayo pumaya po oras o yung anniversary na po napon. Wow. King kayang Obispo, Mali pa nga Pangapare. Pangapari. Pangapari. Pila niyan ba mo? 37 years na po bilang metong pari. Na po. Potang sabihan tayo po in Church of the Poor, bala mo abstract yan. Po, bala mo salitaya mo. Pero kareta pong mapila na kwento ng among, dakalta mo po abalo na ita pong Church of the Poor o kingamana po ning dati tamong Arsobispo itang Caridad, Charity. Wow. Na po, aliwa-aliwa na po letra ato. Aliwa-aliwa na po lupa. Na po, timo ka nga pong aris. May kapadalakad nga doong bale. Ne po, King Nuestra Señora de la Merced, Bahay Pari. Kay ba't yapong Winnie, ning pamamisita na karing masakit every first Friday. Kay ba't ka nga po rading, detang short term pong long term program da po ngayon nga Chimbirhen. Deta pong short, detang King Dialysis, pamanantabi karing masakit. Ang popuritang paparandam da karing tao Chimbirhen, oling sa Sopandala. At ita pong long term yapintang scholarship program. Ne po, anything charity aspect na po. Kaya pin po our call is really to serve other people. Definitely. At in embodiment na po ning other people oriented yapin po yapong ding. Ayaw mo. Kasi ori po ating kayong abanggit nan din itang sana ding mag-serve pisang banayo po. Timo bayla mag-EMDC dapat atila pang dapat aliwang gagawon bayla miras ka rin. Uli na ning pamamansin na ni ning pamamansin na nito. Ya kung metong sigurong pamamansin ka rin pakakalo. Metong kareng may ka-inspire ka na ako. Yang minsan mag-attend ko kasing metong seminar o metong session. Kaya ba't ating metong madre ka rin from another country. Ba't niyang mag-Serbia nga, niyang mag-Syria nga ng makanyan. Luwaitan kaya kami nga na. Kaya kami nga na immersion pa mo. Makiabe kay king apostolate. Kaya ba't numikiabe king apostolate, mga pilan kaya ita nga na. Basta ketang time ita nga na. Kaya ba't numikiabe, kanita ka pa mag-decide mo, lumadre. Nung magmadre ka, wali nga na. Pero kaya ba't nanitang immersion? Nung bisa kang mag-full time, di kasi magmadre ka. Pero nung bisa ka, yapin itang potang mo na nung no ka rin bisa kang mag-stay katang profession pero suporta. O di kasi magsupong balamong retang third order. Pero nung bisa ka na nung no ka rin naman kailangan maging madre. Di kasi retang bibisita. Makanya mo na makaretang pari. Nung bisa kang puta, di magpari ka. Pero nung bisa kang professional ka, tapos bisa kang o di kasi retang sabihan mong third order. O nung bisa ka na, nung bisa kang sumaw full time, pero yun naman kailangan itang magmisa. O di mag-brother ka nga ng makanita. Kanita may ka-inspire ka na ako. Nanungno ka rin. What if nanungno ka rin, din kaya katamong religious organization, may ka-immersion la. Baka nito, kaya rin potang timo, may immerse la, potang mga dila, iyapin itang, mga di ko, pamiras nga pong gano'n, pero kailangan kong mga di ngayon, uling ating kong problema, kaya tang kanakong immersion. Kailangan kong mag-aral ngayon kasi retang kaya kanakong immersion, ating professional at ating philosophy na dapat balo kayong pakibatan. Kailangan kong magtipid kasi uli na nitang immersion. Kailangan kong kailangan in time ko uli na nitang immersion. So itang asan tamong kaya katamo poverty, kailangan kang magtipid kasi ating kang susuywan. Kaya itang sasabihan tamong obedience, yapin tang ilakomeng sarili mo and be obedient to God kasi kailangan may express ka rin. Retang makanita. Retang chastity kasi kailangan may nadya si purify, kailangan kang make a time kasi para to. So, it's all in the context of God, kingdom of God, express ketang apostolate ita.
what if din kaya katamong religious organization, may ka dinan lang Kailangan makanyan. pong makanda na. Oh, baka ni tapotang mga dila. At least baluda na nung ka rin. Opo. It is for that bala mo mission, that certain kingdom of God. Ini ko po intindihan niya po, ang gakaring manal, betang po makarandam. Ita po nga naman ang among nandin tang ministry to serve ang pong service. Bala mo, nang kayo po kasi malilimit ang service part tamo, bala mo pang pisamban niya mo po, niya po. Pero dapat achieve itang service nga na nga mo. Kasi, ko po tingkong term kanyan. Dalo. Nang kayo po mahilig ta kitang serve, itang lagu-lagu tamo, itang achieve tamo pisamban. Yan po, EMDC ka, LECCOM ka, Asheret ka, ang gakamo ka rin. Pero nga manon nyo po ganitang, maliban kita mag-serve ka pisamban, dapat ating ka pang service. Yan po itang mag-immerse ka rin tao. Yan po, banta maging kumpleto yung kaya kang kasuywan. Baka, mo maging kompleto, baka mas maging makabaldugan Baldugan niya pa po. Anyapin ng timo, no? Nyama, baka nito po tanong MDC ka, magador ka. O di kasi niya kailangan kang magador, kasi kailangan kang mag-focus. Uling po tang atsuka ka rin. Opo. Uling atsuka ka rin po, tamilo ko ka-focus, makanita. Kailangan kang mangadi, kasi kailangan may purify intention. Uling po tang atsuka ka rin. Ihapin itang nano nangan miyayaliwang miriraske kang pogega. Aro bala mo, nung makarandam niya kanya yapong dong, gawa na kanyang kaya mo, chairman kisakop, tatagang niya immersion program. Yan ba po, makabitin po na, kanya ba nakakwento na mo, mitatas ko banwa nga mo. Yan po, bayla po rin greetings. Dito pong panagkatamo among, no kanya pimbirhen kanya. Makaredy among. Siyempre ka naman, par-express ka pa siya po may utang kay Dapat kabalo mo. always ready. So, ba't niya po king Del Rosario Chapel, Dolores Chapel, ngayon po, from September 26 to October 1st, siya po de la Pasur, makanita. From po. October 1 to October 4, kanya po king Dabsan, Saint Michael Chapel, Dabsan niya po itakin sitalan. From October 4 to October 7, kanya po king St. Anthony Chapel. Kabat kini king October 7 to October 10, mundaya po kini king St. Benedict Chapel. Sabihan ko sana retang karela nat Mark kunin po tabala mo magkain ako retang mag-advertise. But anyway, kabat po kaya rin na from October 11 to 14 may balik ya po king Pisamban. Kabat ketang 14 Milipat ya po no rin. Kenny King Bulaon. King pong Good Shepherd Good Parish. Shepherd Kang Parish. apong Kang apong Amar. Yan po chuta na king most exciting part. Dahil pong katang greeting. Sama mo muna po, ikay mamasa. Batya po kang Jesse Alvarez, may pabengi po. I'm ang idol ng puntok. Stay healthy po kanu. Okay, batilet like may pabengi po among tok. Ang po yapura ding. May pabengi po apong ding. Ay ta, chill naman po. Maya pa. Maya po oras po kay kayo among Ruka formal na kaya ka Joselito Lito Vital Vital. and among Conrado David. Matamas formal ya po. Opo. Iba di Jeffrey Palilio Calma, may pabengi po among ding. Kilala kayo mga nito. Angelina S. Garcia, may pabengi po among Vital, among David, parokya na po ning Birhen de los Remedios sing Santo Domingo, Minalin, kang among Ray Garcia. Anamor. Yanamor po, Bonifacio, nga na maya pabengi po, amuntok at amunding. Mercedes Binuya, may pabengi po among Joselito Vital, parokya ng Santa Catalina Parish, Arayat, Pampanga, among Mark Manabat. Okay. Kang J. Danting po, maya pabengi po, among tok, amunding, makirandam kami ibat king parokya ng San Pedro Apostol, Apalit, ingke kaming Paris Priest, among Bustos, among Boyet de Leon, Parokyal Vicar, at among Roger Yambao, ingke kaming resident priest. Joyce Arozal, may pabengi po among tok, among ding. Jesus Manalansan, Manalbeya po, ibat king parokya ng Nuestra Señora del Carmen. Opo. Brian Carlo Kabigting, may pakorasan po among tok, among ding, no karon la po ring replika. Ila po replika o santala pong pilgrim image. Ni Cruzada, pwede la pong puntalan, open niya po yung public.
watching from Barangay San Agustin, Lubao. Pagrit na rin po among Steve Susi, kura na po ni San Antonio de Padua. Impong metong pilgrim image at suya po king Anunas Angeles Kangapunching. Ing metong po at yun naman po king Kangapong Rading king Lord's Ascension Parish. Lord's Ascension Parish. Yung nung Chuking Lubao, morole, mas malapit siya kay Niking Kanako. So, kareta po sinabi ko nanti. Open niya po na mo. Yes, of course. Gabriel Phillips, si Ron Alvarez. Good evening po among talk, among ding. Iba't po king parokya ng San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Paki-shoutout po yamong Bong Feliciano. Inke kami pong masanting akura paroko. Hello, Apong Bob. Irene Limpin, may pabengi po among talk. Evelyn Santos Ocampo, good evening among talk and among ding. Elena Miguel, Maya Poras po among talk, among ding. Mimingat kayo po lagi. Albert Makaspak, may pabengi po among talk at among ding. Dati may pong kayan mong. Wow, kay Niking San Agustin. Opo. Mercedes Montes, kay niya pong kaya po yan, Family and Life. Kay ni Maya Pabengi po, masipag ming, sabi ko na masipag. Family and Life, Director, yamong ding. Nestor Garcia, Maya Poras po among talk at among ding. Liway Salas, Maya Pabengi po, kaya kayo among ding, among talk. Greetings po, iba't king Pastoral Station Chapel, Sagrada Familia Pastoral Station, Dutong Amatas, Conception, Tarlac. Atin palang Conception, Tarlac. Mercedes Montes, among ding, sana po akong birayo lading pre-K na facilitators king ACF FLA, Archdiocesan General Assembly on mag-promote lamang October 8 at Lord's Ascension Parish at Lord's Site San Fernando. Ating kasing meeting ding pre-K na on October 8 from 8 to 12. Opo. Anyapin po yung kumbiranda kayo po all pre-K na facilitators at intamo pong kumustahan updating po kaibat na po ning pandemic masanting niya po ita. May pabengi po among talk, among ding, Sister Jerty Santos from Nuestra Señora del Carmen. O rin pong Facebook viewers naman po. ACFL Virgen de los Remedios Family and Life Ministry pre-K na facilitators. So, burin na po sabihan, paparemind mo po. Dingi gana-gana ang kain na mo, may gising la po na. Family and Life, ang po Lord the Sites, ang po Nuestra Señora. Kaya po pong Facebook, no pong karakal. Marisa Cuenco Simpao, Marilan David, Sian Hernandez, Michelle Castor, karakalda po, Emilia Macaspak, Susan Carlos, Marita Alvaro Diwa, Lisa Garcia Tolentino, Lisa Vito Garcia, Pau Pagio, Prosing Alberto Lingad, Regina Dabu, Let Rogayan, Sam Macalino, Agnes Guevara, kapatid kaya tayo Ami Galvez, Idang Mutok, Lulu Lagman Sarmiento, Olivia Torres Garcia, Enerlita Bulaon, Teresita Macaspak, Maribel Salas, Marian Vital, ay kapatid kayo mo naman po ito, ay Italia pa yun eh. Anet Salenga, Sunshine, Manalansan, Nelly Kasupanan Tiamson, ay karakalda po pala Manalbe, Kim Justin, Nina Maliari, Sing Rowen, Marites Roman, ay karakalda po, Jubay, karakalda, basa lang ang deta mo. At kare pong mag-birthday, Herminia Martin, Berna Santos Garcia, Architect Antonio Cruz, Enzo Medina, Pauline Suarez, happy birthday kay kayo. At kare pong Carmelite Media na po din kay kaming parokya, papagrit na po, buo na mo. At managkatla po din katikistami king parokya, pati mo lang po sige kay amok na po. Uling piyesta na pong sa Lorenzo Rubis bukas na po, kaya simbata mo po. Kay bat, deni pong kay kaming Alwa Pamanalbe, Anet Salenga, Coco Guerra, Let Valido, Geng De Lasso, Katrina Diwa, Roel Diwa, karakalda, Glycine April Montemayor, Albert Macaspak, adeni pong habi akong bintumong. Papagritla, Mangbong, Tony, Jesse, JC, Jaja, ang Poiteyang. At deni pong kakaluguran, di Don, Clarence, Gab, Florence, Bay, Sam, Ampopo, karakalda, Ryan Kasupanan, Jackie Ludumasig, Madam Oplong, at Dai Dison. Karakalda po niya mo. Sana manalbela ka. Pupusan tayo po ngeni, inki katamo pong episode, kaniti pong kabengyan, panimuna nakatamo masibayong amurading, para po king panalangin ng Birhen de los Remedios, ingindu ning kapaldanan.
isipan tamo po na nungno ka rin ing Diyos, kaya betaya at ing kaya ngindu kasiping tayang at ngatang manalangin. O Indong Maria, panekang saslag ka ring daralanan mi, antipong metong awaga ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanebala mila ring sarili mi keka, o kabusalan ding masakit, o king krus may kirake ka, king kasakita ng Jesus. Pe panatilya nung matetag ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi. Apipihu mi ing binhe mo iti. Ban kanita, antimo ka rin king Kana, king Galilea. Makapagbalik kami king tula at magpiesta, kay bat ning panahon ning kapagsubukan. Sa upano kami o hindu ning tula. Ing manusig king kaburyan ning igpa. At gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami. Aminako king sarili na karing kasalanan mi. At memusan karing lungkot mi. Ban adala na kami king kapamilata ning krus. King tula ning pamanyubling mebye. Amen. Kayan tabi na po nga po na ding, bendisyon na kayo po. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya kantimurin. Bendisyon na kayong Diyos, kambiyarin kay kayong pamilya, kilagyunig pa, poning anak, poning banal, Espiritu. Amen. Sabi na po Mother Teresa, many people mistake our work for our vocation. Our vocation is the love of Jesus. At yan po, ikit mi po kay kayo among, dakal kayo po papalub seminaryo, inspire magpari, ulim pong ikit niya po kaluguran niya po Jesus. Kaya po siguro ngayon ni mabiyala po mabiyarin parokyanos siyo, ding ministering tatalnan niyo, ulim pong akakit din kaluguran niya Jesus. Bala mo po Birhen Maria, kaluguran niya po yung igpa, niya po tinanguya, at yung bait niya po Jesus. Niya po, talagang all the way sinopa niya po Jesus, inantabayanan niya, kaking kabanalan ng po king kaya pananggana king krus. Kaya kambeda po ding manimuna king krusada ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon kay king Archdiocese in San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Inkrusada king radyo ning kikatamong Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Ako po among talk. Ako po among ding. Opo, timpatagal, yapon Jojo, manalbeya po. Mamon na kami po, may bitin kami king kwentuhan. Sana po, kaya beda kami pasibay king susunod na Martes. Pasalamat kami po, Maya Pabengi, at matutudta mo sanang payapa. Nakapunta ka na salamat, kakakurading. Maya Pabengi po. Maya Pabengi po, Maya Pabengi. God bless you po. Okay. O induming Virhen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan, king induming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang galan, ding baryos at purok karing kabalenan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng awus, iligtas mo keti kabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ing kekang lunas, panalangin mo keking Diyos, ting sablang pisang manampong ding bisitas, ake kang delawan, o Virhen amaslag, ding hanggang memalen, bigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat, kasalpantayanan, miyunlad, milaplap, ing pamikalukot, agad linaganan.
Ibiemu ingke kang lunas, panalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekeng ahus, iligtas mo keti kabus, king sablang tukso at maro.